Kansa bali babiri n'uburere bwa kansa abusamurira kansa wetaniye ka kemyaka 5 hayaniga gocha ekerobono oromutienyi bwo chengera amarwaire a kansa asabanto bagendrete koborirwa kwesokia irio konyora oboringoria na konyora obokonyi bwagenkyo kubwatkana na amarwaire au agusane na amarwaire a kansa murikito dipo nasanya nekirana sayo na gutwariganira robotyo rwa senchira iyobekirano Chinga kiere omutienyi bwo chengera oburwaire bwa kansa lituko lyo chengere myaka 5 gochia sabanto bamenyere n'oburwaire bwa kansa asege kegetambe enyagitali ya Oasis specialist nigo yaba abantu wetania imeyemo libagaligiya lyo chengera litukeri nabo igo konyora amaegelio. Siku hii ya leo tumekuwa na event ya celebrate miaka 5 ya kuwa na support group. Martha Cancer Survivor Support Center ilianzishwa mwaka 2018, kwa hivyo leo ni miaka 5. Na hiki kikundi kimeanzishwa na kina focus on wanawake na wanaume ambao wanaugua ugonjwa wa saratani. We celebrate aba mama na batata baito chindu cheto chons bali baprokunga cancer survivors gati yemechando bakonyora ase ebinyoro nigo eko bali baga lioko na cheki na asenchira etaliendonge. Napata changamoto nyingi sana katika community, familia wengine wanaacha na familia, wengine wanakata moyo katika njia ile ya kupata matibabu, lakini katika kikundi wanapata marafiki ambao wana encouragement. Omojega uyu nyaragwekiranwa n'omugaziri bw'obachenu bwe county ya Kisii Ronald Nyakweba amona barai aho nigo banyara ko bayinekeria abantu okugwena ku burwaire bwa kansa. Ugonjwa wa saratani sio kifo. Watu wanaishi na wanaponya wakati wana ugonjwa wa saratani na wanaishi maisha ya kawaida. Tani mamuri kugweneka no burwaire na malaria ndonsi na malaria na malaria ndonsi nabo kuona nyagitari wewe rio owe. Pacha changamoto kuona kuwa wameweza kuishi na wamerudi katika kazi zao za kawaida. Wanaenda shambani, wamerudi mashule, wamerudi biashara, na tunaweza kuona kuwa maisha yao imekuwa kawaida tu hata kama wana huo ugonjwa wa saratani. Chinga kiecho abamenyere n'oburwaire bwa kansa asege kegetambe gwetania emyaka 5 nigo banyara gosanga ayaiga 2019 mutienyo lengo kabere kana na bacha kagonga skani bakanyore gentungirigia chire igora ne kenga mune gitundu gitikirimi ukuna gwa kagane kigomira kiningwa tigwa nare kurara. So for me na bila ndio nimekuwa mgonjwa ilikuwa breast cancer. Wanaona wanashikwa na breast cancer. Yes. Wanashikwa na breast cancer and I am one of them. Nawaambia hata nakukulia kuona mwambie unaona mtu hapo anafika kuelewa. Ngajaka mbiyande aningendete kwa mbija amario ombi mbija naye tunakolete nande ningendete kliniki nainde ningendete kwa amario gande kuna gutumikandi nasaye nanyanjite na wenire na bamintongo batebali mwanyorira abangari banyorira kubiro gusaba gaka nkuwe obururu bonkugwena buri nabaigo nigo baruoko boria abantu wesokia na konyora kolengwa kira chingaki elio gotoria amagima yabange. Ugonjwa wa saratani ni kama ugonjwa mwingine ule, ukiupuuza basi inaleta shida. Kama vile tukiwa na malaria, ukiupuuza utakuwa na shida. Kwa hivyo nenda kwa hospitali mapema na tuweze kujiangalia. Igo etoko basaba abantu baito abasai abaga abangina banyara gakinyagira cheito mapema bakoreru cancer screening checkups. Ukiona utofauti wowote ule, hata sisi ambao tumeshapita hii hatua tunajiita survivor, ni lazima tukumbuke kwamba na sehemu zingine za mwili ambazo zinaweza zikajitokeza na matatizo tofauti. Yinkuripotelia egetaseni Kiandizi TV kurwase nyagitari ya Oasis specialist egotoka imeye county ya Kisii elietalia Nendipon Asanya.